Bakunzi ba Top Rwanda TV ndabamukije. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru y'ibintu bitandukanye ku isi. Ni kuri Top Rwanda TV tushimira kuba mudukurikira. Niba ari ubwa mbere udukurikiye kanda subscribe kandi wibuke gukanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro tukugezaho byuje ubwenge bwa buri munsi. Uyu munsi ni akabuza tuje kubagezaho ikiganiro nyuma y'uko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba hamaze iminsi hari intambara ishyamiranyije imitwe ya M23 AFC ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, twaje ngo tubahe amakuru agaragaza imvo n'imvano y'iyi mirwano n'intambara ihanganishije iki gisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro ry'imitwe ya AFC M23. Ubundi bivuga ko iyi ntambara iri guturuka ku bwoko bw'abanyamurenge bateshejwe gakondo yabo ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, bagiye babuzwa amahwemo mu bihe bigiye bitandukanye na leta ya Kongo mu bihe binyuranye, aho kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1995 leta ya Kongo yatangiye gufata ubu bwoko bw'abanyamurenge nk'abanyamahanga kandi bari abene b'igihugu cya Kongo. Ibi byakurikiwe nuko abanyamurenge bari baratuye i Masisi ndetse na Rushuru bahise bavanwa mu byabo mu mitungo yabo na gakondo yabo, ubutaka bw'abasekuruza babo bajyanwa mu nkambi y'impunzi kuva 1995 kugeza 1996. Ibi byahise bitera leta ya Kongo kwambura abanyamurenge ubwenegihugu bwabo nk'abakongomani, batangira kuba impunzi kuva aka kanya. Kuva iki gihe leta ya Kongo yatangiye gushyira igitutu ku banyagihugu ko bagomba kuva mu gihugu cyabo. Ibyo ngibyo byahise bitangira gukurikizwa muri icyo gihe, batangira guhungira mu bihugu by'ibituranyi b'iki gihugu biri mu Rwanda, Uburundi ndetse n'ahandi henshi ku isi. Mu mwaka wa 2009 hakozwe amasezerano yabaye kuwa 23 z'ukwa gatatu 2009, aho leta ya Kongo yari yemeye amasezerano yo kwakira mu ngabo abarwanyi ba CNDP. Leta ya Kongo yaje kwanga gushyira mu bikorwa aya masezerano kandi bari bamaze kuyasinya, maze mu mwaka wa 2012 abarwanyi basaga 300 bayobowe na General Sultani Makenga, iki gihe ho yari Colonel Yaratabaje General, hamwe na Bosco Ntaganda. Habayeho kwihuza kwa nyuma yuko leta yanze gushyira mu bikorwa amasezerano y'ibyo bari bemeranyije, havuka umutwe witwaje intwaro M23. Byaje no kurangira M23 itangiye gukora nk'umutwe w'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe umaze kubaho nibwo hatangiye kurwanirwa uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda twababwiye haruguru. 23 z'ukwa mbere 2025 no mwaka ugitangira kugeza 27 z'ukwa mbere 2027, M23 ndetse n'imitwe bafatanyije bari batangije urugamba rwo kubohora imijyi y'ingenzi nka Sake, Goma, aho byakomeje igafata na Bukavu, aho byagiye bikomeza igagenda ifata n'indi mijyi ikikije ino bari bagiye bafata muri Demokarasi Iharanira Demokarasi Repubulika ya Kongo. Iyi ntambara n'amagingo n'ubu iracyakomeje, ari nako amahanga akomeje kotsa igitutu uyu mutwe ngo uhagarike imirwano. Ibihano ibihugu by'amahanga byagiye bifatira uyu mutwe ndetse n'abasirikare b'u Rwanda ngo kubwo ko amahanga ashinja u Rwanda ko rufasha uyu mutwe wa M23, amakuru u Rwanda rwagiye rugaragaza mu bihe bitandukanye ko atari nayo na gato. Ibi rero byakomeje gutangazwa n'u Rwanda ko amakuru amahanga ari kugenda atangaza atariyo, ariko imiryango mpuzamahanga itahwemye gukomeza kurunda umurundo w'ibihano ku gihugu cy'u Rwanda yivuye inyuma, ndetse harimo n'igihugu cy'Ububiligi.
reka tubashimire inshuti bavandimwe mukomeje kudukurikira ku murongo wa YouTube wacu Top G Rwanda TV, tubibutsa ko ibiganiro by'ubwenge bibaha amakuru acukumbuye kuri iyi shene ari akagaruka. Ciao ciao, ni Top G Rwanda, umusangirangendo wanyu ubakunda kandi ubazirikana. Ndabashimiye, murakoze cyane.